Mu gihe ingufuri yakuzengereje se ni gute wayisetsa? Ikaze n'umuvugizi wa rubanda n'umugaragu w'ibyegeranyo n'amakuru, pero ngiye kubagezaho ubu bugeni. Dore uburyo bwihuse wasetsa ingufuri mu gihe yakuzengereje. Birashoboka ko waba wataye urufunguzo cyangwa se warukingiranye. Fata ikibiriti ufate n'ingufuri yawe. Fata ikibiriti uhonde hano tuno tuntu dutuma umuriro waka hano urasira umwambi. Utu tw'umutuku uduhungureho hasigara uduti gusa, twose uduhungureho tube udufu, nurangiza uduhonde neza. Numara kuduhonda hano ucomeke urufunguzo uhite udusukamo. Nurangiza kudusukamo ikintu urakora ni iki: tumaze kwinjiramo hano useseke urufunguzo, urafata agakwege uzengurutse inyuma y'iyi ngufuri urenzeho gatoya agakwege. Nurangiza wongere ufate akandi gakwege ugahonde neza nka mutozi, uhite ugacomeka n'ubundi ugacomeka hano wasize tuno tunuza hano bacomeka urufunguzo muri ka gafu ucomekemo ukagonde. Numara kukagonda karengaho nyine karengaho ari kanini, na ka kandi ko ku ruhande wagonze uraduhuza, turaba tumeze nk'amahembe. Urahita ufata ka fire ushyiremo udukwege. Numara kudukwega neza, ko ni agace ka mbere umaze kudukwega dukweze, ikintu urakora uraza gufata ingufuri yawe uyirambike ku meza munsi, ushyireho umwambi wose uwurambika munsi, urambikaho ingufuri hejuru. Nurangiza urafata ikibiriti cyawe cyangwa se ikibiriti urase kuri uyu mwambi wake. Noneho numara kwaka umwambi, umva ukuntu biraza kugenda. Umuriro uragenda ukurikiye ka gafu kano gatuma umuntu arasa ikibiriti kikaka. Kano gati karagenda gashe, noneho ingufuri nayo mo imbere iragenda yaka. Nimara kwaka neza iraturika nk'igisasu, ingufuri irahita ifunguka mu minota mikeya cyane. Ingufuri irahita ifunguka. Nzajya ngenda bagezaho utuntu tw'ubwenge dutandukanye. Aka ni akantu mbabwiye, kandi nkomeje kugenda nshimira abantu mwese muri kugenda mukora subscribe. Ni byiza cyane kuri uyu muyoboro. Ikindi abantu bari kugenda bakora subscribe ni byiza cyane. Tuzajya tugenda twamamariza ubuntu ku bantu bafite amabizinesi n'amafaranga, apana kuvuga ngo wabuze ayo kwamamaza. Hano byose tuzajya tubikorera ku buntu. Sawa, murakoze cyane, ndabakunda cyane. Naho muri video y'ubutaha munyandikiye muri komenti abantu mbahaye ubumenyi muri teori, abantu barabikora bikaza gukunda, kandi abifuza ko tubitangirana imbonankubone nkaza kubibereka kuri kamera. Namwe munyandikire ubutumwa nibuba bwinshi cyane, nimbona ko muri benshi ndaza gufata umwanya mbikore nitonze, ariko birashoboka. Ni ibintu mbabwiye nizeye neza cyane. Murakoze cyane, Imana ibambere umugisha utagabanyije.